दिनै मे दिबस दिनैनि बे दिबसआवनो पस्ट अफिसाव खामानि मावग्रा सासे पस्टमेना जिउ गोमादों। सैमाजों अरजानायनि जाहोनाव जिउ गोमादों पस्टमेना। बे जाथाया नुजाथिदों बाक्सा जिल्लानि मैनामाथा फोथाराव। सैमाजों अरजानानै जिउ गोमानाय पस्टमेननि मुंखौ रबिराम रामसियारि होननानै मिन्थिनाय जादों। मिन्थिनाय बादिब्ला बिफा राजेन रामसियारिनि देहानि हालोदा मोजां नङैनि जाहोनाव थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बाक्सानि काहितमा दालाइ पस्ट अफिसाव खामानि मावबोदोंमोन रबिराम रामसियारिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि थांनाय 3 दाननि सिगां सैमा फिसाया रबिराम रामसियारिखौ अरदोंमोन। बे समाव सैमा अरनायखौ जेबो गोनांथार होआखैमोन पस्टमेन रबिराम रामसियारिया। बेनि उनाव रबिरामनि देहाखौ सैमा फिसानि अरनाय बिसआ मैया हरखाब गाज्रिसिन जायो। बरपेटायाव थानाय मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थाबैनो रबिराम रामसियारिखौ थिसननाय जायोमोनब्लाबो उनाव गुवाहाटीसिम लानानै थाङो। नाथाय दिनै सोरांसि समाव बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो पस्टमेन रबिराम रामसियारिया। देहा फाहामगिरिया सैमा अरनायनि जाहोनावनो थैदों होननानै नखरनि सुबुंनो मिथिहोयो। এটা আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয়। এটা অনুসাংসিক তাৰমানে ঘটনা ঘটি গ'ল। আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰাটোৰ নাম আছিলে ৰবিৰাম ৰামচিয়াৰি, দেউতা ৰাজেন ৰামচিয়াৰি। দেউতাই তাৰমানে মইনামাতা পোষ্ট অফিচত কাম কৰি আছিল। দেউতা অসুস্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁ 5 বছৰ ধৰি কামটো কৰি আছিলে। তাৰমানে আজিৰ পৰা 3 মাহমান আগতে এটা কুকুৰ পোৱালি কামুৰিছিলে। কামোৰাৰ ফলত তেওঁ ভাবিছিল যে পোৱালি কুকুৰ একো নহ'ব বুলি ভাবি বোধহয় থাকিছিল, ইনজেকশ্যন লোৱা নাছিল। যাৰ ফলত যোৱাকালি বেছি হোৱাৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ লৈ গ'লোঁ। ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ পৰা তেওঁ ক'লে ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহ'ব এতিয়া। তথাপিও ঘৰৰ মানুহে চেষ্টা কৰাৰ কৰি গুৱাহাটীত লৈ গৈছিলে। গুৱাহাটীত 2-3খন হস্পিটেলত সোধ-পোছ কৰিছিলে বা এডমিট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু কোনো এটা হস্পিটেলে তাৰমানে ট্ৰিটমেণ্ট নহ'ব বুলি কৰি দিলে। তাৰপিছত তাতেই এখন হস্পিটেলৰ পৰা আনখন হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পথতে মানুহজনৰ মৃত্যু হয়। মই ভাবিছোঁ কুকুৰ যিটো কামুৰিছে সেইটো নহয় বুলি ভাবি লৈছে আৰু পিছত আৰু ডক্টৰে কৰাৰ পিছত গম পালে কুকুৰৰ কাৰণে হৈছে। কুকুৰে এটা ছোৱালী আছে 4 বছৰীয়া, পৰিবাৰো আছে। এতিয়া কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়া আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। যেন আগন্তুক বিলাকত এনেহেন যেন নহয়। কুকুৰ আৰু মেকুৰী যিয়ে কৰে যেন সাৱধানে থাকে বা ইনজেকশ্যনবিলাক লয়, সেইটোৱে আৰু। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে। খোজ কাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।